Ekitabo kya Yobu essuula ya 20. Zofali okugarukamu Yobu obwakabiri. Bwanyuma Zofali omunaamasi yagarukamu ati, mbwene ebiteekateeko byanje nibingarukamu ab'obwire bunyine, nimpurira okuhana okuli kunkwasa eshoni. Konka okundi kureeba hariho omwoyo oguli kungarukamu. Alikumanya okurigiira ryona omuntu yaba kuteebwa ahansi ng'okwesiima kw'ababi kuhwaho juba n'okushemererwa kw'abatari kutiina Ruhanga kuba okw'akaanya kakye. N'obu yakutunguuka akahika haiguru munonga omutwe gwe gukaza omu bicu, konka aryacwekyerera kimwe nk'ishaazi rye. Abamureebire baryagira bati, mbwenu sharahi? Aryagaruka nk'ekirooto tarireebwa, ahigwe nk'okworekwa kwa nyekiro. Eriisho eryamureebire tiririgaruka kumureeba, n'omwanya gwe tigurimureeba bundi. Abaana be baryayekundisa booro, n'engaro ze ziryagarura eitungo rye. Amagufa ge gijwire amaani g'obusigazi, konka aryaziikwa nago omu mucuucu. N'obwarabe nanurirwa obubi omu kanwa ke, akaguma nabununiriza ahansi y'orurimi rwe, akanga kubuleka, kuleka kaguma abuhunukire omu kanwa, konka omunda ye ebyokurya bye biryahinduka, bimubeere obusheegu bw'encwera. Amire obutungi agaruka butanaka, Ruhanga abwiha omunda ye. Aryanyunyuuta obusheegu bw'encwera. Ayitwa orurimi rw'empiri tarireeba migyera, nari otugyera otwijwire obwoki n'amakamo. Ebi yafeeriire kubi aryabigarura, taribimira. Amagoba g'obushubuzi bwe tarigashemererwa, ahabw'okuba kiita kuba booro yabasigaho, yanyaga enju eyatalombekire. Ahabw'okugira omurru ogutarikuhwa, tarirokora kintu na kimwe aha byakunda. Kuyariire tiine kiyasigire, n'ahabw'ekyo okugoogyera kwe tikurigumaho. Omu bunaku obwaribaijwize ebintu bingi ebirikumumara aryakena, emikono y'abaine obujune boona eryamuteeraniraho. Kwariba ari haihi kwigusa enda ye, Ruhanga aryamushukaho ekiniga kye kingi, akimugwiseho nk'enjura narya. Aryahunga ekyokurwanisa kye kyoma, omwambi gw'omuringa gumucumite gumwogyemu, agwekuure gumurugemu, omunwa gwagwo ogurikumurinkana gurugye omu ndurwe ye, eby'okutiinisa bimuhikyeho. Obutungi bwe bubiikirwe omwirima ndindindi, omurro ogutaakibwa abantu guryamumaraho, kandi ebisigiire omu ihema rye ryona gubitwokyeze. Eiguru ryashurire okutahikirira kwe, n'ensi emwimukirire. Eby'omu nju ye biryanyagwa bitwarwe ah'izooba ry'ekiniga kya Ruhanga. Ogwo nigwo mugabo gw'enkozi y'ebibi ogurikuruga ahari Ruhanga, n'obuhunguzi obu Ruhanga yamuteeriireho.